Langkah dulu ni pencegahan pokok. Dan sila solo kedua kami council dan semua secretary atau mana kami mir melu penelangkan pencegahan pokok sih jenis. Ini kemasar, saya beliau harus civil itu kebeda kecetong. Atuman setame mir bilu pen, kacikimu kunci pansi, jening bilu.
kadang kan tu. Masa kan dia dinding cok macam dinding. Aku uji bola kat bang. Asal berjam. Ini weglong isi weglong aku aru isi pitu dano. Chong lo ke? Oh. Chong lo. Kamu juga. Sujud kenangan tuh. Sir. Kalang sir. Pakai itu Diphu non Khorsing Terang first executive member dari Mikir Hill District Council alang ipan cikimu tanggi dok la swap hilu tante iletum biasa yang deng prayer meet temekum chen pempepo tapi yang ketiga ni yang cikimu kami apa yang ada dalam kita ini nak kalau kita kan apa nak kalau kita biasa kan adim pelong kita apa nak kita kan orangที่มีเรื่องorang dunia ini juga kan biasa atau dua nak kita nak kan nak cikimu nak kan nak ini kita nak kan adim itu kan kalau amunit no nak pilih wong lo pilih mau deh nak kan itu tak kan biasa kan diklaim bola sai atau kan biasa itu tinggi tapi nak kan itu dalam biasa nak kan jom nak hok itu tidak melo juga kan biasa juga masuk ke hok tinggi aning kawe aning bithe kawe ini masing-masing siapa gitu kan nak kan jom nak hok itu tidak nak nogit kuni oleh kita kami tempat aning lalu takra aning itu kono karya kepan antu dikit dan kebiasaan kebiasaan karya nong dak hekuri usuri itu atau kan antu dikit kimi itu atau baru kebiasaan nak itu kono tapi ini nada nampak nak kundi nanti tinggi, ini belum bentuk kita nak tuar lo, nak cukup terang lo, abiar lah malah balik, nak duti bang anak nak kan santet nanti lo duti, karya kemo nak duti, nak lo musik, dak nak iklim nak kanak sedai kam nak lo, nasi nak kerja nak orang terus kami, dak nafsu atau karya kei nakoti namuti nanti pijil pun atau darah napen akai keprek atau akoti muti atau panat kantor kajitu itu kita pet sinakan cukup terang napen kita pet cukup terang lapela pulau nang nadak muti itu tiga bu kotor mana ninggi mata kotor mana ni cuma tahu yang berdasar di bumi awal tuan tanah, nah hak itu kita menang hak yang kita dapat beli tu yang beli no. Nang tunjung siapa, nang tunjung si itu karya siapa, ajilah napen adon supi sengkang ki atau karya siapa itu tahun apa kan, sengkang jadi kerana tua itu. Ini ani jadi
kita ning dua ni na dikepen abang sobat na dulu pina dikepen dulu dikea orang itu dulu kami nangkap yang tak dikepen kita itu ulang deh tentang dikea pada tu kenapa apa itu dulu sudah deh dikea orang tak kita nangkap yang nak pula nangkap yang lagi ada tapi nangkap yang kita pada nangkap yang unat masih bukan tak dikea tu kurang dah itu kami akhir kan bidi suri kan sonako bidi suri kori sonako ia pen item na ia sonan awal saida non kijapon akhir kan kijapon rong du kami awal apa kami jadi kerana kami kita kijapon tuhan aning angkin kori pula kabian long kabian kei aku kau nukia tuan itu tinggi kau nah nangin pen nakar jong pen na apa kibat na bilir putu ini kantor ini lapen nakar jong na ike okat putu ini kan dulu nakar jong na hal itu kami dong kantor ini ready lapen kan kami ready ada tu itu tinggi pen na kai kita kami pen na ni kami pen itu pen ike ok putu ini itu pun kami lagi kan hal nama lo nami kan adim kan tu di tapi ini nali kerja lagi di betul betul kan dia dong okay di nali kan di lo apa apa শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বিখাজুর ওম ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রং সমাবেতং যজুৎসব মাকং পাণ্ডবশৈব কিমুকুর্পটং সঞ্জয় জিষ্টান্ত পাণ্ডবীর্ণং বুদ্ধাদ্যং দুর্যোধনং স্তুতা আচার্যং বঙ্গং রাজ্য বসনং বিত পাশৈত্যং পাণ্ডব পুত্রাণং মাচার্য মহিতং সুসং বুদ্ধং দুর্পদপুত্রেণং সর্বশিষ্যেণং ধীর্মতা অত্রসূরা মহাশস্য দীর্ঘানো সমাধিধি যুদ্ধনং বিরাচৈত্য দুর্পদস্য মহারথ বিষ্ণুত্ব শিখেদীপ্তং কাকিরাজস্য বিচ্যপানং গুরুজিতং ভূতিভুজস্য সর্বস্বং নরপুঙ্গর যুদ্ধমনুষ্যং বিক্রান্ত পুত্রমৌজস্যং বিজবানং সৌভদ্রদুর্পদস্য সর্বৈ মহারথ অস্পঙ্কং বিচিত্রাং প্রাণিবুদ্ধং দ্বিজোত্তম নায়কং মম সৈন্য সংঘাতং প্রণবিভ্রতি Terolo, nasionally, what has gone okay? Bible reading by Reverend Nelson Senior, author, Pastor Diphu. Respectfully, Guru Granth Sahib Path. I request Guru Granth Sahib Path. Matthew chapter 5 verse 1 to 12. Imam tham Jisu ke khamna. Jisu ar bihol ki ati matham ekdom si ai no ar minam si ini sangho ti onam ni jong bango. La pe onalang ni halada atun tham si ahok apyo ni. Arjong ki dukya atun ni ima sini arahan tumara mondu katun ganni imahatun ni asadu katun ganni imahatun ni tehan puji ধর্মীয় কামেত্রেম ধর্মীয় কাম ফান্তাং ছিল লাপেন কামকি katun ganni imahatun ni kranji
Tam yung so thek atul remi imahalatul tam yung so longji aning thir at atul remi imahalatul arna ha thek longji ning kepang sam thek atul remi imahalatul ha arna somar kusi jithangji ধর্মীয় কাম এর পথ কাছে কে পুতুল রemi ima sidingara halatul marap mo de kana pot nan tumaphan kapin rem kachinek na kana ijor je PC nan tumaphan kada boy tahin lonam ke bot tha ba hot nan tum rem chi hok ran ni ron parti mo ima siding atha nan tum anong e the ima nan tum la boy ko halatul mon fi atul mo ala asosi chinek Gurudwara Sahib Park by Manjit Singh, Gurudwara. তাৰপিছত প্ৰগ্ৰাম ভাগ সাজু হৈ থাকিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। तब चरण में लगा हमारा अपना जहाँ को पारा हमने दुष्ट से दुखा हुआ माध्यम में बचाओ ठीक सब दोबारा से अक्षर से तारा मूल चार्ज को लेकर ऐसे कर को और से पूर्ण में हमारी आशा को जन की है आशा तुम्हें छाड़ को और रखते हैं पर चमन करते पाओ सेवक से हमारी तारी है तो पूछा हमारे मारी है आप हाथ जब जो करे अलग काम कर रहा है हमारा अच्छा समझ को बिगड़ अच्छा रामी होने हमारे सारे प्यारे काल पाए को नाम काल से काल पाए को शब्द का शासन काल करके अपना साधु काल में से नमस्कार श्री भगवान श्री गौतम मोहतियों काट काट के अंदर की जानत कर फूला संतन भगवान के दुखी सुखा ऐसा दुखी सुखी है कि शाम जाता की प्रकृति जाने चाहिए दुआ करता होगा मोहन नदी दे सब बोले जो नहीं सोच सकता है आप अपने विचार है मुसल के जान को लेके काल मंगल कान का भगवान ने सब दादा मोर्चा दादा के दादा को चलना है जानते महादेव को दसना से बात का चिन्ह है कि अपना जीवन देती बुरा लगा जाए सारा पूरी सिला मुझसे सारा क्या मुझे मुतारा को बुरा अपने गोपाल इंदाजी जेल से करके मुझे खान बोल चुकी है पूरा लगा रखा हूं से करो से करके था सभी जो का बना का सुनता अच्छा ले तुम करो सुखु और सत्संग को माता ये तो सारी करे को तो हमारे को जो कर कोई बातें आने का काम करते हैं अच्छा वाला से वाला वाला का मोटा अपना बोल हो ऐसे का सब ठीक ठाक हो सके कोई एक बार में संभाला फास्ट करने वाला जिन्ना डाल का हकार तो मेरा इसमें से तुम्हारी का देने वाली सरफा लोगों को सहाय तो को सहाय करते हैं संतिहारी आप हाथ देने वाली सरफा लोगों को सहाय दुख लोग चाहिए واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب
الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ বসুদেৱ সুতং কৃষ্ণ কংস সাধুৰমৰ্দনম দৈৱকী হৃদয়ানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুৰু হৰি ৰাম ৰাম মোকং কৰোতি বাচলং মংগলং গয়তে গিৰিম যৎ কিবা তমহং বন্দে পৰমানন্দং মাধৱ স্বামী তজ আমি কেৱলে শৰণ চাওঁ অকৰায় অনুগ্ৰহ মায়াৰ নিগ্ৰহ তেবেশে প্ৰভুৱে হে যদুপতি মই মোৰ সমতি নাজানো সেৱা তোমাৰ কেৱলে তোমাৰ চৰণ পংকজে শৰণ কৰিলো সাৰ পুৰুষ উত্তম পৰম পুৰুষ পৰম আনন্দ স্বামী তজপাদ পন্ব মকৰন্দ আশে শৰণে পখিলো আমি প্ৰভু ভগৱন্ত অনন্ত ঈশ্বৰ প্ৰপন্ন জনতাৰ তুমি প্ৰিয়তম পৰম দেৱতা জানিয়া ললো শৰণ ৰাম জানিয়া ললো শৰণ Now
son Khorsing ke adi nasipi imunang kha nasipi imunang kha Khorsing A brief speech from Secretary Sopan Khorsing Terang kaya lamu yaitu acara hari ini dari terapi Diphu director pada acara ini yaitu Cihek pen masih itu kebetulan kami nilipan family member kena deposit nilipan dia kan nili karyalam pensi non nili korhe paniko Khorsing Terang Mikil Hill District Councilor Longketeng C Chief Executive Member Kemanaban Khorsing Terang inut nong teklong abang pu lapengke aning kemesen amunit pinong kedamtang harupri sirkebra trok aningkan Terang langso adong masap so arong rong longcor alongsi amahan teglo
Labangso adim ke singhason anglong alon inglong ko aber jorlet hedong pi aroy alang versi dolo golaghat amlaputi MV school golaghat asam along pensi alang di parokris kebra petroxi aningkan pen lo kacar li pangcheng lo bonta hem along ason akisung ke po joini alang li toklang amu pajut lo ledalo Khorsing Terang ke inut angkin thedung abangku athema karbiarat aphan munit a okkicho api pen rai komsi pajoklo Parokris kebra thongkebra thoksi anukan pen Khorsing Terang rat charia long aking kam cibidundo lapen Assam Legislative Councilor anghoy aphan cedan dulu rat chari ahong jaya long kaike alang lipen Kacedai koi, Karlitang, Khorsing inti aphan, Paremdeksi, MLC election, alang di Jepahai lo. Lasi parokris kebra, Hongkebra troksi aningkan, Karbiakai angbong pen, ke Khorsing Terang hendo kejensi, Assam Legislative Council along, MLC angboy, kang idulong jeng, abang jeman lo. Samson Sing inti, Kaceja pon, Mikil Hills tami, Metang along ri celong wek nang Diphu kace song along Khorsing Terang kami cetodo alang litung Mikil Hill district long wek nang Diphu kace song bom acatai along celang rapet nong cetang klong atung amen ke Samson Sing inti moniram langni biren teron song be cingkang terang sarsing teron habe Sarsing Ronghang Habe, John Kathar, Basa Kathar, David Long Inghi, Lapian Akaprek Atung Dolan. Parokris kebra dikarahini aningkan ho, puthot adung tu MLC election padotulo. Lapen lake kedantang athong ahut anghoy kanilong army ke hot ateng judet api si padodo. Lasi ola soahut ke bangget hong kacedan atung dokoklo. Amen ke Samson Sing inti Khorsing Terang lapen biren terang. Samson Sing inti pen par keongbung hot kelong o joni la soahut le thota Khorsing Terang si puthot MLC anghoy adun tu aphong aphan jehai thudetlo. Lason si Khorsing Terang ke Parokris kebra thongkebra troksi pen Parokris kebra phokebra hini an batai ke thong parman MLC anghoy ingni dun longlo Mikil Hills non ke karbi yakhei angbong pen Khorsing Terang aphansi bordoloi committee along bangku amen khaponlo Parokris kebra phokebra isi pen phokebra hini aningkan aparman an alangli karbi adorbar along main puar pu lemlo Mikil Hill district puke Betroxy Paikunin Parokris kebra phokebra isi aningkan si ahok pet pen longri amen celong kondo Lapen longli adang kithe kado kawe suri kebra paroke thongra plikara troxy square kilometer dolo Bisnuram Midhi alangli Assam Chief Minister arpu deng boma hoksi Diphu along Mikil Hill District Council ahem India aron allo along ketok 6 schedule atengpen ingora ke thom hosik achiklo Parokris kebra phokebra hini aningkan ingpu ponlo Mikil Hill District Council ingpu ponde dapi kacedan are pin pen Khorsing Terang phansi ketengsi CEM anghoy ingni longlo lapen Mr. CS Board ECS abangke hala soahot Deputy Commissioner arpu klembom tame Mikil Hill District Council along ketengsi Chairman anghoy kangiabang cemanlo Jonardhan Pathok ke Council along kejensi Deputy Chairman Keman Abanglo. Khorsing Terang ke Mikil Hill District ke Paman Pon along. Abangku Ancot Takali alang ke Mikil Hill District Council along kejensi CM Keman Jeng Abanglo. Alang li ikoraner ke Paikunia Ciklo Parokris kebra Pakerapo aningkan lahut arta kebra ke amat cewoy julo. Karbiang long along thedung amunit hoksi alang lipan kaike kachiki mo ponwer hekji aphan
Karbi Anglong Autonomous Council pen Khorsing Terang Award Kuda Surikri 2008 Aningkan pen Pathik Pondo. Labangso aman githidung Khorsing Terang Award ke Karbi Anglong along Labangso along di Akarman Hamhang Asai Ratjari Jokamamu Judan Jubat Ahin Lun Barim Lam Barim Kapatua Hin Lepen Abarim Alamiat Ahin Akimi Anongnam Dewan Pen Longri Aman Pan Kacerak Jun Atu Makansi Karbiang Long Autonomous Council Ahin Pen Aningkan Wangka Ingkoraket Hom Bosi Karni Council Amahang Ketek Katalon Alongsi Nong Ek Bajel Bomdo Kardong Namchon Jadi Pompo ini langkah ini bang Asampi pemilih terapi along with ACS officer Antarta Khorsing Terang along with family members lah selang Tuhan ini lam pemilih pasti pemilih. Srimati Honmili Teronti, late Khorsing Terang was my grandfather. My mother, late Marjorie Terangpi, was the daughter of one of the 8 daughters of late Khorsing Terang, and today we are commemorating his 67th death anniversary, and I am honored to stand here, to be present here, to speak on behalf of the family. I will just say a few words. There may be some mistakes, so please forgive me if there are any mistakes which may be detected in my speech. And I am speaking in English because although I do speak my mother tongue, Karbi, I am not that fluent to give a speech in Karbi or in Assamese, although most of the people are more familiar with the local languages. Excuse me, I will speak in English. Late Khorsing Terang passed away in Shillong Civil Hospital in the year 1955. He was, as many of you may know, he was the first chief executive member of the then Karbi Anglong District Council. That time it was known as United Midkir and North Kachar Hills. He was an extremely charismatic and a born leader, and he could lead the people. He had so much charisma, so much power in the way he led his life and in the way he led his people towards the upliftment of the society. He worked relentlessly for the upliftment of the Karbi society and for the people of the district, of the area which he represented. Late Khorsing Terang was, first of all, he was a Mojadar after his father passed away, and later on he entered politics. He was member of Legislative Council in the year 1937, as has already been narrated by Srimati Rani. And in 1942, he was, I think the nomenclature changed to member of Legislative Assembly at that time, when he was still under the British rule. That was in 1942. He was re-elected as member of Legislative Assembly. And till the day he passed away in 1955, he was still holding the post of MLA. And he passed away when he had gone to Shillong in the cold winter months to attend the winter session of the Legislative Assembly. At that time he passed away. Everybody knows about his contribution in his relentless service for creation of the District Council of Karbi Anglong, a separate District Council for Karbi Anglong, along with eminent
cooperation along with eminent founder member Shri Stemson Singh Inti, which everybody also knows, late Stemson Singh Inti, which everybody is aware of. What many people may not know, or maybe they know also, they are aware of the fact that he was not very educated. He had studied only up to class 7 in Golaghat, and for many reasons due to family problems, he had to leave his studies and came back to Karbi Anglong. Many of people may not know that he was very fluent in many languages. He could speak English, Hindi, Assamese. Besides Karbi, he also spoke Nepali, Dimasa, Khasi, and Manipuri. And maybe some more languages, I don't know, but he was a linguist, a proper linguist. And he had a very extraordinary memory. He may not be educated, but when we look back at his contribution, and the relentless way in which he worked for the upliftment of this district, it amazes me, and in many ways it fascinates me to know and understand that how a person with not much education could contribute and do so much for his people with conviction, with confidence, in the belief that he could do what he set out to do. He had vision, he was a visionary, and he was a statement in the true sense of the term. And when I say statement, I mean not any ordinary politician, I mean a leader in the true sense of the term, a statesman who worked relentlessly, unconditionally, for the love of the people, for the love of the district, for the love of the country. He was a patriot, a true patriot, a nationalist, an Indian, a Karbi, true to his people, true to his work, true to his convictions, true to what he believed in, true to whatever he set out to do. He did from the heart. I never met him because he passed away long before I was born. It's unfortunate. I sometimes wish that I had at least heard his word or remembered his voice. All I have are black and white photographs in the family and narration of my aunts and especially my mother. That's all that I have of his memory. And yet, some of the photographs, the black and white photographs, speak volumes in silence about those days of the era that is now long gone and long past. It is said that he was generous to a fault. He had a heart of gold, and he was generous to the extreme. I was told by my mother and even my aunt that he, without having his meal, he would wait anxiously for the last up and down train to leave Diphu station, so that anybody who came to Diphu, who got down from the at Diphu station, he would wait for them to have his meal together with them and offer he would never let anybody go without a meal, or if they had nowhere to stay, he would offer them a place to stay in the house as long as they wished, as long as they wanted. It was a free house for everybody at that time. And it is also said that if there was any illness, if anybody needed any help financially or otherwise, he was always willing to help, always there to give a ready and helping hand to any needy soul. That was his greatness, his large-heartedness. And that is why people remember him to this day. Despite all the time that has elapsed since his death, people still remember him with reverence, with love, with respect, with honor.
And today, I too remember him with deep respect and honor. And on behalf of the family, from the part of the family, I would like to express my gratitude to all those who are council members, to all the participants, and to all those who have worked to commemorate this occasion, to organize this program. I express my gratitude. I express my heartfelt thanks. And let us all pray for the peace of his soul. May he rest in peace. I pray that wherever he is looking down upon us, always for the good of the district, for the good of the people. And let us all follow his leadership, remember him today with love and reverence. So, with these few words, I would like to end my speech. যিসকল আজি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, যোগদান লৈছে, তেওঁলোকক সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিছোঁ. Ladak ki participate atum kachirap na tumpan abang putin na tumpanta nilinga plongpen churolo kardom dhanyabad. Thank you. Jai Hind. Akahai Khorsing Terang Kicengsi Karbiang Long District Councilor CM Pilih pen ketekaan ni ketalon pon kalau mai tong dun kithe kiding councilor long kamklem sai bang puatum lapente Khorsing Terang aprimili penasi tong dun aga haiti teron pribaido penteng lok adorom ting pen ini Khorsing Terang Diphu iobur pen akar jong kangkir katim kepedulia panku al nama hai kehangki song adharom ajutang atu kendak angitong dun korti jermaratu isi alam ison ke ningkaro pen ison pen mathalam tuning ke oi atema iri tumolom karbiak helong am halong bidena jesi karbiak he tham kijapo kang cingtuk aphe wirthe pen kepetha ke angatwar kijapo na bakku ike athak pen ike o kitekam si akar jong ili tumalong pen helobin pen adim dangbi salah sualam masa damute isi ning dugala atemalang ison hak kitek se ke pan dera pan keting honaba do bomla sonte ili tumat se ili tumakei ili tumatet kimia tuwar japon long jilat atau jemaat hadam isi mata kamu te awal ipang isya tak kedua mahut sai item kedua item penotonan non tuan kita ingkang rok tebel rok dia hut anta awal ipang sikimo kolombo dan sikimo pon bong hilang dan alang ni karjong kan kiri akhir jumelongsi karbiak saya tumnoan kating tua tua dam bom lopen dam bom gila kita itu laming tu galam laku nona mama puthe aham thangkin along kosono nesita iri tum karbi aham halo lason kikimo lapen kalagi lempang
อาศัยพันกัดโดการจูบางส่วนนี้ที่จะมาเทเป็นอาวิเดลที่จริงที่หุ่นมองอาจิมละต้นกะลิอาจิตรีกองสุลเทงนูอาจิมจะดักตีตลอดต้นพกถ้าเราดักจะดีมากลมจะยังเละยังอาศัยเวลาต้นดุละต้นวางโดเป็นอาจิมกิเมอากลมกิเมอาจจะใต้กิเมต้นเทปนตีเฮยพันกิยาปนอาปินปูกิเทียพันการจูอารมณ์นิสิตองโอยืนได้บุตรีเขาศิลปะdan sidang pondok bagi sidang non sidang tang lingkar blok kinerja bangun labak suatu muni di tempat ciping langsung jod amat pilihan dari tujuh seglong ke kantor begitu tongpet bang harus di bangsa doma memang Karena Khorsing Terang akan jawaban kartu dia pada minggahan aku tinggi langsung kerja koiben durian ini cuma tahap nana jadi kerja nok otonomas council long cokam mari klaim tung data di panggung PT bang perlu sok sini ke belakang itu. Labang soal Khorsing Terang apa? Akan jom kan cupon asai ke. La aren kancara department kan asai kali. La ke kan kado we kan biang long. Kalau kedo ofisan. Kan biang long kan kedoan. Kan biang saya long kedoan. Akhir kan penceng long. Kado we pan man pi la ke an ni tian ni. Sila dak kado ko we jitong pen bang kita. Kita ning dua lah. Nili kuning sita son sipulu. Sipal sekretari partai cungiri dud. Upia positif tong tek tedat ma. La council long kami klaim tum an dicitong sita pion sugidat penceng long la kerani muhuri dum dicitong sita dak la bang soal adim ta jang inen. None kali kuning kita long bang trok komudi sei pining talat si dojo kuning si talat son si dojo kuning bang talat si dojo kali de nagi kom tai mene kuning bang ke CM abang we sita IM tum do chairman tum do kuning la CM lom su gamat chairman ta bil chairman invest tok ding CM la bil chairman la invest tok ding do data council bino ka chairman elected chairman dan deputy chairman do CM ke bang ini thom bi duet pacita ni ta IM do ke IM minut bang ta dudu nai agar dia ni hisab ha nak tunggu Somali klaim not pa kamalam guli lake hey phan ke ting hon the phan ke japon tabang so sai ke phan ka ting duk thik ka tu thikอันนิ่งกันเดิมเราทักเสียละตุ่มนนตาที่ยาปนบมเทพันที่ยาปนบมอามุนีตุพันอาบังโพตุมตาอลังตัวพันตามัวดิสิกิละสอนสีอลังตัวตะปีเทออกจอดกินกะลีอารมณ์กะลีปีเทเป็นจิ๋วนั่นยี่อลังตัวปีเทจิ๋วเด็ดแต่อลังตัวการยงพันตาโยสิอาจิวบังไปได้ละแกกิทีแกKhorsing Terang derpan kali, kiti ke Sotru Sing Teron derpan kali, kiti ke Soy Terang derpan kali. Kado ko kita thi, saya klaim untuk pan, kaci kimu tek, kaci hok tek, kaci hok dia ning kawe. Abang soakan itu bang akhir ke pan sudah ni, abang soakan itu mah. Itu monon tiap tuan. Kaya thang ko di lai ko yung bang unat kan sim lidem gi mala bang ku dam dik nasi moheta la Khorsing Terang akan jong pan di di dam nali na hok le do di samelo anu tina kar pi to pan aning ang lu dam ra
aning rum kon tha aning rum kon noi kali lipute non akan itu metang apal cuma tharep metang apal di cuma kacot kaya pan dera pan kopi mutia pan atau kenang sot asai iklem boya pan aning abidan api the tom hoi ni marang ke amuni tum hoi ni pithe ke hoi hei kali pithe ke nihang anu kan adi wang sini kien tu kien tambo nihang anu tuan kini adi wang pot ni kien wang rok aku lo sot di kita muni itu mani mata adu tin tak keprek na loko posi pithe keprek berat mani adu keprek berat bang akhir keprek tu bang keprek tu ne prek prelo ne sita itu bal prek berat ini jumlah long itu gunung bupen hajurika lake akhirnya tinggi hujuke ohomia tuang bau tak kelang silet kahijim apisu ke adventing lok te kini laptop tu masih hati bak lok nona bupen hajurika thilo na phi ke akhi tang aku nanti kiti hutap pisu dang dute oi phi sita ohom adet asam ni satu kan kita pun tangku pun lun bentamen tumu bentamen nason kan kurpot teklong si non bupen hajurika kiti ni pulu tangte aton tin pun pen lu lang ni aton tin si thiro nang ni aton tin ang di dan nang ni alang tu kiti ka tu budi lang ni dia long teklong kiti long teklong ni sian don kadak itu ke hang ni ki yang ni ta so ku bilang the ke jing hon the alam alun ting hon the alun tumbu ting hon bang non puta apu pen hajurika bang wada kita non puta bang tu ting la son hello bang pu muriu mor non ke itu bang ke Khorsing Terang batai si thien lu aku belum batai ni thok bat thi lama yong si ki bu thek thet ne la song sa ke patti dari hisab lu ki klem tang lang li klem tang an wan ki chu wek tum tan non non ki chu wek bom tu mat tha bang la si la son bang ke itu makhei kajing thur bon ya tu war ki kom rom son si dedi ki chu ni dam morning kan ka break ki wang ki lang aku ke ini tum district council la hin pen da secretary tum pen isia order do nagi la ke bon dua ni kali nang tum dun break nai la bai tum isia ke talona ni pot pusi la son tunang ko kali te ala tuma anisia don hata ke sana ini ngote ini yong se punya kalau soal IEM dolang siap dalam sedikit tan ringgit dong order do nai pen dak attendance do nai oh attendance dak do nai mang dun tema la head of the department tu dah mama komi engineer polling komi competent polling kita lah ketu itu dak nang dulu ni council sorten te tong chong council sorten art culture department bang tong chong kang li hera mi akam du yong si the phan ting hon the ka muni tu te therak wek nai yong si pinit tula son kang jang pom kang lang pong an ti mi pok kang son kang lang pong muni dat ning tu te lage ayat tam mat la pu han so ti dam bom kita nang the phan yong si nan ting hon nang the phan yong si nan nang ning itu kude ta son amuni de phan ka tu kon ti ta son amuni de phan ka tu ru kon ti la ke isi ning tu la bang je than rong pi xiao ke tu mu da du apisu aso tu phan ok pejuji pura lu sini office hilang lu sini office lam tu ke yelo ok wan olo hema bangke apisu aso tu apo ok wan olo kita la apisu bangta nang po ok wan olo jo ku than keเราเป็นอะไรอาสมบัติการปูอวันเนี่ยจะที่ห้องเองกางกีฬากีต้องสามีมาบุตรที่ว่าเองอามาโรงเรียนต่างหูบางเองอันนี้ไม่ออกมาที่โอ้ลานนี้ที่พิสูจน์ที่สุดเราหน้ายี่เร่งหน้ายี่ปุ่นเรียนรู้สินี้
อยู่ที่อยู่ที่พิสูจน์เป็นตัดมีที่ห้องเขาบางคนเดียวหมดตัดตัวออกจากจะลงอีกหมดภาพผู้เดียวเรามาทำเย็นเย็นลงที่ห้องที่ผู้ดีอยู่ลงตอนที่มูลจัดการที่ห้องที่ผู้มูลทุนไทยดีลงนั้นตอนตัวรับที่นับพวกเป็นเทพันแต่จริงของทางเก่งที่เขาสั่งเก่งนับพวกกาลีที่ผู้ดังเตะกาเจเนียนทับจบจะผู้จบเตะอะไรอย่างที่กระตุกก็เวียพันอยู่ในนี้กระตุกก็เวียพันนี่ก็ลงเป็นตัวตรงก็ยืนรถตอนนี้โคชิงเรื่องตอนนี้ตัดลงคือเทที่นี้อยู่ในที่ตัดอาการที่อยู่ในที่ดูงานหนักต้นทีตามหน้าพาตัวลงที่นี่นั่นเป็นต้น Lagi di Jongkong teng bulan deh, lagi yang si ninja ni minhat bulan deh, lang di tanah politik lah. Kami akhirnya menjaga